Mame ma wakwaba ebiem emra Adum TV na watwe dwumadie eso na yenkomodi ayede ehyaase no eye asukodo na menua bema kwame anum adi akire akohye ensuo eho nsem ene empempensoa enioma ejina sesei ene babia yantoto nioma yi a edioma no ebekwa kodru ma yenhwe wei emra na mene kwame emo ho nkomo kakra. Yeguso etoto enioma na yahye asukodo a kwame anum edi akire no de otume achi edigu eye emfidie so ye wasa wo hye na hunu tebia Ghana yenso sem no ejina na enane wa bia begina mo eye granddaughter ye kan granddaughter bi won ma ye tu obura ewuramu a ye hunu se enso tumi fra asase dase eba ye nya nsuo nom eno da nchen so a wotumi tu boho na wutuo no mutumi kɔ no tenten eno no eye fidikese na edituo ni nyina no eye granddaughter na eno no ede na wosi ehunu ede fa granddaughter eho ye ne empanyifo bedi nkomo kwame akwaba mpacho etisei chairman na kwame wo borura mu na wokɔhwɛ ye no enso wasɛm no ba bia yigina no etisei baby mabo apro akono me ka nyama me hu ye no na ehu o hwe senia ya polity yensio ohun se ye wo river bodies and say ensio a Ghana waterfall actually come freedom na ma so ne so na mo de ama yensio no enti oba nkran han ma ya obi say Weja Dam bia Ghana waterfall actually ensio no come freedom enti call Ashanti region, Eastern region, Volta region, Central region na ye hwe water sources no kwan ben na ye protecting and say ye bo ho ban na me hu ye no say there is this heavy pollution omo ye galamsey omo ye farming omo to anwea and a real estate developers na me can say won sense no da ho a omo nse ye fra bibi buffer zone zone a en wo se uye bibia won so no and nsu ya Ghana waterfall no and what's on your bia say o ye farming o ye illegal mining now even o ye mining and I say o ye sand weighing no ye ko be to Asante region the last time I call hono river bi o ye fe no river Oda into call Obuase hono ye fe no Oda so no ema wo mo Obuase na other surrounding communities in nsu plant e wo hono ye hu se na etime generate 4 million gallons a day. That is the capacity I was running. As at the time you call no esan so mo 2 gallons here oko river down na baby na Ghana waterfall pipe na share na mo twin so no 10 meters no be illegal mining no more what trap buffer zone kra edi ban so entino ama sans so na polluted entino ye call ho no mo say 4 million gallons a day no so mo ye 1 million 4 million gallons so mo ye 1 million you say no ya short be 3 million no no na afa ye bisa mpinifo mo fra bibi turbidity no ye efia na asese na national policy aye na mo kire se nsu no betumi anum saa nsu a wo say 0 to 50 okay but mo calculate na so mo ye hwehwemu hwe se na nsu na ye na ye 7000 na ye hu just a twem 50 no a twem 50 ya we 7000 enti ehu enti honum na me hu se na den na ekoso esan se ya na ya ne se ya sense no na afi omo say ifide bia no mo ye nsisi ehun afi bia no ma ye no once sisi abosume bia no mo ye nsisi ewo nsuno ensa na ekoso yakọ baby to say Barakesi Asante region dam bia na eso no so mangrove nsi o dam no esio ewo kese also esioted anmia wo e dem tia nkrofo ye farming ewo buffer zone nkrofo sand winning around the buffer zone. Ye ko baby to say Owabe dam no so
Sa ento wa be down me say no original mo ye no mo say na death say na mo do. Say na mo do. Mutenti. 22.5 feet. Okay. The last time I called no esan say nkrofo esisi adan na nsuo no to na e wo hye anwe agum no aka 6 feet. Sir. Asam na ye ka no ene say ehu. Ne eba no ehu. Na oba wager 80% of the residents in Accra depending on wager. How na yenyan nsuo. Buffer zone nkrofo esisi adan wo wager no ho nyina. Nti so ko wager mo say islands nsuo no ho say na islands nkrofo esisi dan ko. Nti ne eba no so e na okọ Eastern region no yakọ Brim River no say na Ghana waterfall no trains nti ye wo bonso plant Ghana waterfall no a day no mo say mo ye 900 gallons a day. As the last time I call no mo ye 300 gallons. Illegal mining. Illegal mining. Oh, and the level of pollution now ye can. Eso. And o hwe mo na ye ni engineer Bako kasa last week. Na o ka kire say o hwe white vote ani black vote na o enu dey okay. O ko buepe ene o do ho ko a ho no aye polluted. The only thing I bet me can say is Seattle. And took baby to say Pra River. Obeka say nsu abem. Pra River and no. The last time I call no, na nkofo air to anwea river na nkasam. And the danger ahead na yepese ye bo ho ban. Ne aye yakọ na yepese ye bo ho ban. Okọ apply the voter region. Ne omu ya ne so moto e form nsu. Esan say Ghana waterfall ntimi twin nsu mom. Na form nsu no so moto no supervision. And no dog the effect of ne omu ye no. Okay. And ne yepese ye ne say yepese ye use ye medium no. I this was say this service situation. It's say the last week any Stanley Matic say or see they have deployed all avenues, including prosecution, arresting, sacking of people. But then you know enkosi baby ah. NTC abana say was say ye na yesom as media. Na ye nka say na ye politics so no enye. Say na ye dey call buffer zone no enye. And nansan ya ye call ashamane tema honum baby. Na Ramsar side be ya na nka nsuo to a so nsuo no se na be ya flooding ba ya encroach baby yes see adan basa na won say in the fact catch say nsuo na nam fo ewo so no nsuo na ye nam aye hu no ene nsuo na ewo fom no ewo connection okay and no dog better say ewo connection nti ya policy na ewo so no ya policy na ewo fom no so na te say omo encroach buffer zones no obi be ka say ayo say obi aso de ese e behwe say ebia yato wo no ye de faso na si ho untumi entra nti aden na empenyefo ni bi nso tena se ye nhwe han emomo encroaching ye ma be ka che se ye encroaching tin so no esei eno na so nti issues na ye bi sa ne say me ka se ye call wager no na minister na ye call people be so a omo say omo reservoir ba ko reservoir na se pe na nkofo otu anua e na minister na pa mo nyina sana mpinifo bi wo ho a omo ton anua na ma nkrofo no babe omo to abuo na anua omo ton amom powers na eso eye sa ade no obekọ baby ese ahemfo na omo ye sa enti no for political reason enti me invite omo ya kan minister bekọ baba na sa we jade a ye kan wan se me nim ne enti mpinifo enti me nya hwe because we jade se ye kan dan na ho nyina wo so mo dwene nyina go that's it and obekọ mkra na said ya esiye e wo CSIR for ensase na nkruche sabet na so oni nkrata akreche say asase ye dia ma no ye ne dia permanent bi ni ho mate kwame mame na ase wutie ba bia kwame efri bana obi beka say o na ne esa mutum mo sensu no na pipe wa ma metubo ho ana ne me metumo bra bi na media di medwuma mame ko ye doctor baako enchen na ye no emonkomo na ansana doka beba mu no ayenya boafo nkrato ye basisia enti yenhye enkobo no ase na yenhye Dr. Millicent Obin Adai eye hydrogeologist wasanso ye lecturer at University of Education Winneba na sanso otimisani faso na yewra Eugene Ata Ahen eye executive director at the Coalition of NGOs in Water and Sanitation Eugene Yao Ata Ahen medasepa
na mamini kan enko Dr. Bin Adai eho doc ya mo akwa ba anofa yi ye da se na ensuo hu komo ayedie no obi beka se de wo so no na aye polluted ekekan wa bia ba mu a ene esade ma fa me ho adwen ene wo hwe ma boho business no ekopa because obi apeso de ne ho ewo ensuo mu groundwater no eye safe e de mayen ene ya na pacho me fa akwan we so echia omo hwe me enkankan me maame ne me papa omo takrade ene me foster mother anti sewa ene madofo nyina metumi aka se Ghana ha no nyame adom ye groundwater na ye wo no ye safe aka bebi mbia kakra bebi ti se bongo omo no geology na ye ebo na nsuo no wo mu no ye wo fluoride content ye high wo na bebi so ti se mpoano ya nchini nsuo no etumi ba asase ni mu apart from such places na ye bia bebi ye omutu gold ni ade no so ya na ebo no wo high content of cyanide mercury ni ade apart from such places no Ghana had ye groundwater resource no ye safe. Okay, enti ede na ebema ensu amatu asase ase enya wo honom no obi beka se ebeye polluted and asa kika bebam factors ni ede na etumi masa de we si senia kwame kasa no ka se de ekoso asase ni no eno ana esanso ko asase ni trimu enti factors a say yensuo wo asase ni nim nyina eno aso na say wo asase ni trimu enti ekwa farmers you can say minus farmers me fan say potassium nitrogen ya de na omo de ye farming no etumi esone akọ asase ni tiri fertilizers na kwa fodi gu mfudie no so wo mfumu no fertilizers no say ebro so dodo a ya etumi tene ekọ asase ni tiri mu na eno so ekopoluti na the other side no so say minus ni ade no omo tutu asase no nti sa anwea ene ebo na kebetumi CV efine wa asase ni tiri mu ansa na akọ asase ni mu because omo tutu asase ni mu ntini efinu ne fertilizers ne septic tank ne mo ne nya ekọ asase ni tiri mu direct eno ne some of the factors are it may affect groundwater resources. Okay. It's no na se bia obeka se borehole water no 100% pure. Say ka se bia de wani no ye contaminated na ye ntumi nka no sama nye ye. Baby wo ha and there were specific areas. It's baby mining and I say for use fertilizers more no. E ho no betumi atu so no na content e was as na se no aye polluted sanity. Yes. Enti factors no ye fe ebi anthropogenic. Ye nipa na ye desa insusanso ne ba. Ene ye fe bibi susu geogenic. Ye natural processes. To say ebo na nkasa no ne characteristics are on ankasa ekura dada. Nti e anthropogenic any geogenic. Nti anthropogenic de no na ye bohu de ro say yesre mo mining na mo ye ekuafo a mo do ebe nsuo borehole a mo tutu a mo ni license mo ni professional people to supervise it no munjai nti anthropogenic activities ni na ye bohu de osisi a. Okay, nti se obi se oye a driller edien na e wo se ono no enyansa na wotumi adrilling nsuo na wa drilling awie kra no den na wo se wo ye na wo hu se nsuo no eye safe for consumption. Me pacho di kind no driller bia so we nya license. A Free Water Resources Commission of Ghana. Inti de bia me ka se wo person bi be drill borehole mawa. Wo betumi afro bia na mmom bisa nipa kro ni se okra license. Se nipa no kra license a na che se nipa na register dada. Inti sometimes na ye omko training ye chechro mo ha won be ye ade no nti eno ne first na wo be na wetu borehole ne wie no won starting no or say wo fa sample so wo fa nsuo ni bi eco Water Resources Water Research Institute and Ghana Water Company omo krabata ewo
ha nyina eho nyina na omukọ hwehwem because even though Rebecca say groundwater na safe na bi wo hɔ a na ye frɛ bibi TDS total dissolved solids no higher than the o say nipa ekɔ hunam dua ni mu ha nti wokɔ na o ma hwehwem na o ma hu say nsuo we ansa na wetumi a start no okay ti ne kyerɛ nyɛ sɛ ebi wɔ hɔ no ma ɔsɔre ya wabie ebi ashop osim tu nsuo but before say wodu sika ma sɛ nipa no was say wo yes setting say okita licenses a odi ye adwuma ma ne kwan na eba no hydrogeologist mo de ya say before so betu nsuo na was say mo nsuo ba mu ana ideally no before anka obetu nsuo ni kra was say ye frɛ nkofo bi geophysicist okay oso mo ba ena o mbehwe say baby a wo pese ye tu nsuo no wo ye groundwater resources no enye baby a na nsuo ni wo ena ye frɛ bibi fracture controlled inti ebia fracture ne nam hase inti say one fa geophysics amba ye ne we hu say fracture ne nam hanti nsuo ne nam ha na say wotu nsuo no wonchen kra emba inti omu de omu fidie eba be hwehwe menhu say ha na wotu a eye aha na ebia o septic tank ne wa ha inti entu wa ha ansa na driller ne kra abim ba wa wonim yoma krom hansem eni sika semiti na omakofa driller bia aba na oba betu nsuo ayo sɛ wopɛ wo safety ene wapobodi wo nsuo a wonom ho a na ɛwɔ sɛ wote ase ɛsɛ wobetu nsuo na pɛdeɛ ɔyɛ license ɛma ne ntu nsuo ne ma wo yɛsɛ wote medase abrawa no no ama okrowa so ansa na meba yewra ata ho no ma yenhwewei emra na mesamra fi habium akwa asese woni ewonkura kase mu eya ko obi we kase ye sene enei obi asine dan a na watru ni nsuo ewoni fie enkanye se wonya bi mfiri Ghana waterfall ho a wedie nyame ano a ntwisuo na nkwanya nanso woni a wonim de efa sa ntwisuo nhyehyeye ho kire se nipa bebre enni emra so fa ensia ye twutuo ewo ye fie mu hydrogeologist anase woni a efam ye tu nsuo yi wani de akye dendenden wo mu ba ko wo University of Ghana Dr. Millicent Oben Adey ena eyesa enhwehwemu yi nsuo de enim se wo ho nti de wo se ye hwehwemu ni se mfie sen ena ye betumi ayusu nsuo no and even apart from that no rate ben de bia no sen na wo se yetumi etu enye sa adachi bi no ye beka so nsuo na wasase ni trimu ni ye nti yentumfa nom yentumfa nya efuo but ebe kakra no na de wasase ni mu no so awe na yenim so se eche ye ansa na nsuo na wasase ni mu no bebre abem nti se yetu yambo hu de roye na ankrankro etutu wabra ye nimpa yete ho na dachi na de wasase ni trimu no so asa Ghana ha no nsuo a yede ma ankrankro ewo nkrasi no eno no efi nsuo na ewo asase ni trimu nti community water sanitation agency omo no ye in charge nti omo drill boreholes ni ma ankrankro mo ho ena omo okrom no so no Ghana Water Company ena edi nsuo ni mo nti already na ye yusu nsuo na ewo asase ni trimu Dr. Chese woni a wo tutu nsuo yi sempanimfo ama wani anko ho a ebe wiase no ede how beba ankrankro adwuma bebre akoto rig ena omudi tutu nsuo no omuni license omun register here with Water Resources Commission ena ewo emremu say before wo betu nsuo no so wukra license a wo obi a onim asase ni hwehwemu yie na wetumi aboa na wetu nsuo ni ye nsuo na ye wo no de wo esoro de wo wiem de wo apumu na de wo asase ni tim ni nyina ebom nti de ekoso asase ni nyina ya hwe ye ya ebetumi akọ
assassin timu tina na ye bodero say galamsey amoye munjai nwura na mututubu nsuom munjai septic tank ne ade na mo sighting anyhow munjai because the ye nyina e wa assassin ni so ni nyina no ebetumi ase ye nsuom te wo call baby a ye too good ne ade na bibi ti say cyanide ne arsenic na ewo ebuo na nkasa mu no etumi ha nsuo na ewo ebuo ni mu no enhwehwemu bebreba akoso efa ensuo ho oman Ghana sane enka odomankoma edum yei ekire se yeka ensupa omanfo benya nomo a emfonyin na nyefe ewo mayimu sempanimfo anhwe yi a sane ne nam mframamu no jaage wo kransuo omanyin kura kese enkuro nketua nyina ena nsuo ho eyedin asem no aya sensebe ena hu ye no machine kesi a hu wo eye video yi mu no ye friend Rick ene na abohofo no ede etunsuo no ene omotwe kotintintin di rasase na se komwa kotutu asase ne konya baabi nsuo ne wo ene hu komo na ye di no enye obi a ne wo setu sansuo no ema wo wo so penim before mamenko yawo ata ahen Koniwas executive director ye mo akwa baba na wo twedwuma di so medase eti chairman mayenhwe ye ka groundwater nso na wa asase ase no eye den ya wo se extract bi ne edidi edwuma na baby a eye doc edi efra bedru no wo sha eye boapayo e na nipa bi ya na ye nyina ye anase bi a ohwe ni botomo de to anamo no medase chia awefo nyina nso na etini se onipa bi a o take decision ohwe ne ebeboa ono kane enti se me kwa kofa driller na driller no beji me 20,000 professional driller na se ohwe ni botom na ni sika 5,000 na obenya driller o se o metu amawa anhwa obema na tu ama no enti sana niema ni nyina ate enu nti na ya empempi e try kan se mo ma ye nhwe ne oba betu no mom kane ne mo ye nhwe nhihye ya ye di gu akwam se ne be ya obi kura ntumi nkofa unlicensed driller se nhihye no akwam na se okofa unlicensed driller na be cost more than the 20,000 anka obi use na onkonkofa 5,000 de no enti nhihye e ya de ehuhia yi pa na se ne do kan ye no nyame ahira o man yi ewo nsuo ho asem whether surface water or ground water and I didn't say yentumi nka ground water asem yentumi nka surface water asem the two are interrelated, very much interrelated. Ti say no kan ye koso surface water na asase ani no eno na affect yen ground water etu ya hwehwemu amaye hu say multiple indicator cluster survey 2018 Ghana Statistical Service and the or say so we ohamu nchemu we ensuo ko bu e kano point sources okọ na wakobu borehole ana say ensuo ayeyisu e ofie o de aba fie nti wo nom point sources no contaminated by 50%. Into we 10 bia emu 5 contaminated with E. coli. E. coli no so no to say fecal contamination. Wow. Say be janai akọ nsuo nim. Na oba efie nsuo nso aye nom na. O say 8 out of 10 contaminated. We Ghana Statistical Service. No question. And the 8 out of 10 no contaminated with E. coli and HSA. Jumedi ayedi e wa asase ani say ye open defecation. Say be ye na wa abonten basa no. Affect surface water nko a ekọ asase na se ekọ nsuo na ye tu anu nso mu. Enti ye kan say no enya agro bi na ye di e ade a ehia sempa. Enti o se etime de nhihye egu akwan mu na ye boa na ye so ano. Ade ba ku biem so ne say oka galamsey oka farming activities oka na sun winning enso ya ade a ha adwen climate change ya ade a yemfa ya ni nko ho ye ze wie mu asesa ye twitwa nwia ewie ebo ye pollute ye hye niema ni nyina ba affect ye water resources nti o se yetima ya ni ko sa niema yi nyina ho ansa na yetumi abo ho ban se ba nhihye se policy and our strategies, programs, plans are Ghana yen lucky.
ene ukọ institution bia obi enso say these are policies and as nhihye ne be ye adwuma no eno ne ye problem either say we ka say oni ska o de be ye ana oni akade ana oni nipa dodo a ohia na o de aye e problem. Water Resources Commission say ukọ ho now share the caliber of people a ye adwuma ho a enya asem keto o. So at the end of the day no results be na nipa no enim de na wasua de ehu or experience nanso akade ewo he apart from that we ni ba bia nso wondoso nti so ka say o police sa drillers nyina ba bia o tumu wale bolga mikrom sunwan techiman go so na so won ko hwe ni nyina on tumi nti ne ben say o hwe ha na bi no tu ha na say me ko Western North for baby. We have the pictures we virtual. Okay. We are nanu ya asem, nanu ya. Na main road na Galamsey ewo ne nifa so sa. They say Galamsey no, they are doing it busily with no fear. Na cars etwam be a police cars, be a military cars, be a government officials, or be a twam na nkofo yi adwuma. Enso ye say ye ko atia Galamsey. Enya sa na ye kutia Galamsey o. So also be ya de na say unya opepa no na unya the will to do it. Enya about lip service. But sana me hunu say ye ka to ho say ye be stop e na ejai. I say wo fie na emofra ye bibi na wo mpe. Na wo ka che we nya amebu o. Ya we nya amehwe o. Nso wo nhwe no da. Enti onim say papa de wa kan no nya de obehwe me. Enti meko so aye. Sana ye hunu o man say. But Bano Galamsey fa ho na I'm not holding brief for the government no. Ye nim say prosecution ni ade bia bre begile mu pa no. Omo ye prosecution onyi ni say ye asode yankasa na Ghana for ye. So be de akire dia. Me da say. Asode na o ka no. Eno nti na ye yi aban asi wo say. Me right am me wo no. Me de amount je. Also right o de amount o de right amount say wo na hwe right nyina so. Ene ye sign this sika title say sign this sika. Na fa bo ye adwuma nyina ho ban. This also obi ya asode nti no onko so nye de a ene na 2 minutes de man you are not using it well. Use the power and the resources to stop those who are doing the wrong things. Eno na ye hwehwe o. Eti akura. Na atayenhwe minim se eba no ekone wasa ensuo ene ahonedie mu wo mu pa. Baby amosoma monitor kodru no. Sa scarcity of ensuo a yanhwe ya ebe kodru se wose ye kran so fi obi man so ne de aba ha abedi adwuma no eye imminent na aben kakra kanin na ye men ho kra nti o ka wo ka sa ansem no kra I say o nim ne o ka ye wa akiri nanso ene no o ka I say o ade na ben ye wo data bia we are seeing na yet team about countries are water stressed. Wan hwe ya da chi bi no ho be kire on pa emre bi atwam pa na salis no kra no de Ghana be mu a na enye ene no ye 114th ese omanya obetimi enya ho kire ewo nsuo nsem ho da chi no 114 out of 150 plus enye bad but kanenente sa your countries bi say Qatar, Israel, Botswana, ne keka ho a we water stress pa. And so hwe nhihye Israel de egu akwam o hwe se o ntimi nkosa o ha no ma ebe ye onwa. Israel it say almost like a desert. And so nhihye o de egu akwam nti se otimi nya nsuo ama ne buso anhwe a obetimi kwa de bia koma neighboring countries. San nhihye ne ye hwe se yenso nke ebetimi atu sa na mo no. Ye tu sa na mo no de a menyi ni se ebedu ba bia ye ho be kire yensa. Say we are see afane na yesi nsuo ayewo we are see 70% of the earth. 70% nyini na na available to us. Yina yenim. Only about 3% na ye nsuo a ebetimi aka say readily available to us. The rest no e be ice. Ana say enye nsuo a obetimi use availably. Enti sa 3% no so no enye nsuo e ho da ensa. Enti se okotsoa na obo ho ban se na be ya endeplete na da achi ho enkonko kire sa na mo na ese etu se etumi tu sa na mo ne yede a me gidi se Ghana ye safe mate Dr. Adai
ma yɛhwɛ watu ensuo na wenegran no yɛfa no sɛ boho anase wo aburu akra na ɛdeɛn na wɔsɛ woyɛ wowie yɛ na no safe for consumption anase test ahe na wɔsɛ yɛ run wɔ nsuo ni mu ansana watumi anom. Okay, inti sɛnea medi kankae no wode bɛkɔ lab na ɔmo ahwehwɛm sɛ nsuo bia na etu yɛ de kɔ anase yɛ wɔ specific sɛ bia area we na obetu a wode bɛkɔ. nsuo bia obetu bia sɛ wotumi de kɔ lab na ɔmo yɛ nhwehwɛmu edi kan na ɔmo hu sɛ ebia sodium, calcium, nitrate, bicarbonate, sulfate na ɛwɔ mu no ɛyɛ nsuo bi wɔ hɔ a wobɛtumi de ayɛ efuo but wontumi no nsuo bi wɔ hɔ so a wode bɛyɛ efuo no but ndua abadua no emfu ye because calcium ne magnesium no ɛdɔso wɔ nti deɛ ɔpɛ sɛ wode nsuo no yɛ no wode bɛkɔ lab wokɔ enimdefo wɔ hɔ a ɔmbɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa but first and foremost ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ nsuo no a wɔwɔ no it is following the World Health Organization ɔmo standards ɛna Ghana ha sɛ so yɛso yɛwɔ standards nti ɛwɔ sɛ e follow ansana ɔmo etumi aka sɛ num nsuo we because nsuo na yɛ num no wanhwɛ yɛ no so de yare ene adan sunsanso e de bebro nti wa wo hwɛ me anɔpɛ no na wo sɛ tie me no me bisa sɛ boho na wotu yɛ no anya bia wo driller no or the test result aba wo hu situation o kan solve am boa o kan de mbiem iron yɛ na wo so iron me sa wo de ono na oni terms no me bisa sɛ or the result bre ma wo hu sɛ so na wo nom na wo didi udwuma no san keka wo nyina bi nim ana enti sa de ampacho to so na mo sisi a ye rapia pa ne sa ye kɔ ye nim so the suggestions ni bebe no ana aba emu de we na ye critical ni manim ya no e wo sempanyefo so mu e ma enwoma ani dane ma yen yo me da se edika no be se be kan ketua bi to ane ye ma me kan yi so me madwuma me ye adwuma World Vision Ghana ye dwuma di kese pa se ye tunsuo e ma amanfo a woni bi especially rural and small towns no na watunsuo na wie no menim se Ghana Water Company, Community Water and Sanitation Agency and NGO papa bia na as organization papa bia no obehwe se ye be test ansana watumi anu nsuo no bebe na anye bebre otunsuo na no an se ono na health hazards no huge enti wanhwe ya wo so otunsuo anu na de how sign abrel eno ne ade a ye pese ye bo ho dewo na yesi ano na ni na nkofu ya nso no ni na ye regulations policies any leadership enti wana o hwe se nsuo na wo tu ofie no kwa na wo follow the right standards wana ehwe se watu nsuo na ofie awie no wo be test sa na eme ne pese aban ma na ni kɔ ho ye na institutions no ye mom capacity no mutimi ye adwuma we so na ye weird but say institution enya adwuma enne na yaka wadom TV ni Asempa FM no ye mo hu se nso no tu ya e wo se wonya result of nso na watulu ni state wo mu it is a institution nya ya me so be waso die wo demand e se me demand wo demand say results no we wo results na ni kwan se wo no na ansa na nka dwele bia be kan se we wie yusu no kan se wo hwe se ya testing so no okay nti wo hwe ya bo modin se we mu ani akɔ ho mate na yetumi aye na edi kan okay me de me fi se ne ma se akodu no e wo se taking measures bia e be ma yetumi afiri mu daachi. Number 1, I also let me integrate water resources management into the academic curriculum. Into schools, nema wusua nyina no, yemfa water resources management en shame. It's say abofra no de wo de shame a obenyini na wafa saa suban no na o de anyini. Say no mpanyimfo no, say o ka se wonyai na onya de fofra na so onim se mfa so wom. Na wa ya chinti no ni gya ye den enti ye ma saa de no enya adwuma. Number 2, enforcement. Enforcement ni say okwa akɔchi nipa no a o ya ade no okay memma nipa na nya kura ansa na wakɔ akɔchi no enti okɔ baabi bebre a ye ma wo nko start kura ankofo ho a wo hwɛ sɛ wo start weja haya making say nya soldier for na from 2015 they are still there. So you dare not go there and do those activities. And I was saying who said some places no security zones. Yeah. In many countries or fast places now you say a security zone. Untimi men ho enkoye na ope ho.
ye be chill. Okay. Iti o points no ne I say ano so no two na o ma yen. Okay, enforcement no. Enforcement. Na say de be share curriculum. Ne to so ne say ye be security zones. Ne da say. Na fe ni twa to okra no. Ye ma akade a e wo say institutions bi say Water Resources Commission. Wonya no de yen wa adwuma no. E say wonya na ahemfo ene asofo ne amanfo ni ina no. Ye ni abanya partnership. Okay. Adwumaku ni nya partnership. Na ye nam sa akwa no so ntimi mmo ye nso ho ban ye. Me da say. Mama na mabedwafo ase Dr. Millicent Obin Adai hydrogeologist osanso lecturer at University of Education Winneba na yaw ata ahen also ni abrofudin oye chairman at the Codiwas and osanso World Vision International na World Vision Ghana meda sepa ene abramunya edemayen anopai asukodo ene yedomu no na ye dane ho na yekọ IMF $3 billion ehho ensem ye de breo